Burger. 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 Last time, we did a burgers episode, and Minute Burger's regular burger flopped, and our audience have thoughts. Last time we did a burgers episode, medyo ito ang Minute Burger, and there were negative reactions because lamit daw ang ilahang premium na burger. Last time, kay what lami. So hopefully lami karon. What are your thoughts on Minute Burger? They're affordable, Budget. accessible, Everywhere. what he said. I like Minute Burger. Mo yung first time na mukha ko ng Minute Burger. Wow. We'll see. It's gonna be an experience. Ano ito, lami ba ang first time? God, kadire. This burger is called Bacon Cheeseburger. Choose ang packaging. Nalang ko'y comment sa packaging. Hindi balik siya dong. Comment. Pakita. Piko siya. So dapat, di siya dapat mabot kung may nani. Daghan di may kanon. First meaning of flavor. Tara di ang bacon. Invisible yung bacon. Dati buok lagi imong cheese. Ako wala. Di sana ako i-judge kay basin lamit di ay, pero premium. Sige lang kay basin di ay. Sa ka-bacon. Sulit burger ni siya. Hindi na siya premium burger. Dili siya aesthetically pleasing. Di siya IG worthy. Sige, let's Yes. see. Go! Not bad, pero nahurot na akong bacon just with that bite. Usa ka bite, nawala ng bacon. Pero lamig mo siya. Makaon man siya, it's not bad. It's still food, so that's important. Ba't lami siya? Lami siya. Okay na siya. Ganahan ako niya. Ako di, wala siya kapasar sa akong standards. Gamirit lang akong standards. Ay! Pwede mo sarili ka akong standards. Ayaw. Next! This burger is called Beef Pizza Burger. It looks better than the first one. Nagi filling. Ganahan ko na purma lagyan ni ron. Halon sa purma ba? Premium gani. More siya pizza. Dili siya marag pizza. Dili sa gihapon nice ang bun. Me too. I like it when buns are nice. My anaconda don't want none unless you got buns, hon. Wala kay siya difference sa katong first burger. Di kini mo matilawan tong murag red sauce nila. Kailangan mo mag-rebrand. Call this taco burger. Mas ganahan ko ani kaysa bacon kay mas flavorful siya. Yan ang lasa sa patty pero mabawi siya sa sauce. Mabawi siya sa sauce. This burger is called Black Pepper Burger. Nawa, kanina sa nga burger kay equally dagko ug nice ilang buns. Kani okay na siya. Buo siyang kan. Buo siyang... Buong plastic. Oh, this one looks the most appealing among all of them. Hindi ko ganyan barbecue. Masag barbecue og lasa. Pwede siya masudaan, Brad. Soft kay yung patty. It's K, na medyo sweet ang iyang barbecue sauce man or teriyaki siguro. I don't like it that much. Dry ang patty niya. The sauce doesn't... Baga akong patty versus yours. Ano man na. After trying the premium burgers, is Minute Burger still a meh or a wow? I could say karon it's a wow na siya. Meh. Meh lang siya. Sorry, it's still a meh. It's a wow for me compared to street side burgers. Mo! Si Mo! Miyog! Woo! Wow! Agi. Meal Mo, imo ako wow. Minute Burger Premium Burgers is a wow for me. For me, it's a meh kay dili siya kapasar sa akong standards.